Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro ginigilong ki khubor bam takasni. Ki pulit jong ka East Khas Hills dang step prangap kila kemi u Personal Security Officer PSO jong ka sengking atir nyotrem National Liberation Council HNLC u ba storji lingdo. Na katulong kubor jong Pulit Superintendent of Police ke East Khas Hills Uriti Raj Sinha ula kubor baki pulit kila kemyu ba storji ubade udukot jong kaseng HNLC ha kabia day ya kakerwo kubor baki pulit on supply hadin. Kajingkam jong Pulit kadai kajingja balami kajingyo shithi dawa pisa kinong kai harilum khasi berjantia hadin bakalajur ha kajing shisha. Dangshan ka HNLC kala wengno na kajing yakran nisuk berkesorkar daga bakeno bakasorkar kala penpulam hakaban shimkia kisan teli kimat jingdawa kentup yakaban map no ikikis ki belapen ngat ikinong yalam ke HNLC. Shushu na kitilong kubor bayo lumba uba stoji ulawan rungtu na po kari Bangladesh bat rung sipo Meghalaya bat ki pulit haba kila pelong ye kajing kenra kila kem ye u na ka yingsa kajong u kabadan hamaulin rei. Uba stoji udai beladon bentah ha ka kinhun joka HNLC ha kaban wan ye kran yesuk bat kesorkar ha usnem u beladem.